команда катышкан биздин турнирге. Ушул 8 команданын арасынан 4 команда суурулуп чыгып, бул 2 команда 3-4 место үчүн оюн көрсөтөт. Келиңиз 2 командага бата бериңиз. Абек. Мен Аллахым кырсыулуктан узак кылып, колуңардан күч кетпесин, жүрөгүнөн иман кетпесин, аман эсен ойноп чыгарды Алла Таала насип кылмасын. Кыргыз элегин бийик көтөргүлө. Амин, Аллаху акбар. Дөйдө кырсаттар жакшы оюн көрсөткүлө көкбөрү сүйүүчүлөрүнө. 20 минутадан 3 тайм оюн болот, 3 бөлүк. Мамлекет чыныгы 2 терилип чыккан команданын оюнун алдында бир сүрөп кол чаап коелучу көкбөрү сүйүүчүлөр. Кана барбызбы? Карагулжа Алай. İlk komandanın oyuncuları menен tanıştırып ötөм. 3-cü место үчүн атсалышып аткан Карагулжа командасынын капитаны Турдуев Тилек 1979-жылы төрөлгөн. Алдында минген аргамагы Сүлүк. Экинчи катар санындагы Рисбек уулу Бекболот 1990-жылы төрөлгөн. Алдында минген аргамагы Ракета. Üçüncü катар санындагы Мамарасул уулу Жаныш 1993-жылы төрөлгөн. Алдында минген аргымагы өзгөчө кайманатка ээ Балгарка экен. 4-cü катар санындагы Мамат Муса уулу Ахатбек 1997-жылы төрөлгөн. Алдында минген аргымагы Хан. Мына Алай району чабуулга чыгып, аут кайрадан ортодо жекеме-жекке ортоң чийинден оюн башталат. Карагулжа Алай командалары беттешип атат. Жекеме-жекеде Карагулжа командасынан 5-ci катар санындагы Алтынбек 2000-жылы төрөлгөн. Алдында минген аргымагы Суусамыр. Алтынбекпи? Алдыбы? Анын каршылашы Алай командасында жекеме-жекеде оюн көрсөтүп аткан. Эки алып салгыла. 5-ci катар санындагы Бекбол. Жеңилген Чабуулда Карагулжа коргонуп аткан Алай. Эки команданы сүрөп турабыз. Көкбөрүдө дене боюн дүркүрөткөн учур ушул Тайгазандын алдында болот. Эки команданын тең күйөрмандары сүрөп отургула. Бирөө Тайгазанды кооруса, бири Тайгазанга салууга аракет жасайт. Карагулжа чабуулда. Карагулжа чабуулда. Ай нока. Карагулжа чабуулда. Алай коргонуп атат. Вой кетти. Алайдын оюнчулары коргонууга мыкты ойноп атат. Кетти чабуулда Карагулжа. Салым. 1-ci bölüktün 2-ci minutасында салым. Канчанчы катар? Карагулжа Муку. Төлөнөккө келбейсиң бирге. Муку. 7-ci катар санындагы Адилет 1997-жылы төрөлгөн чабандес. Эргелсеңиз. Командасына бир салым салып алдыга сүрөп чыгып отурат. Чабуулда Алай коргонуп аткан Карагулжа. Алай чабуулда. Ой. 3-cü минутада. Эсепти теңдеп Алай командасынан 12-ci катар санындагы Надырбек. Турдунамат уулу Надырбек. Турдунамат уулу Надырбек. Карагулжа период. Эки команда тең. Тажрыйбалуу командалар. Жаман экен болой. Кана эки команданын күйөрмандары барбызбы Карагулжа?
Каракулжа сүрөп койгула бир командаңарды. Алай барбыз балай. Алайдын бардыгы биздин алдыбызда отурат окшойт. Чабуулда Алай. Аттар чарчап калсам иш берет булар. Опасный екен булар. Алай жеңип алса барбы, а? Нерде? Сәсин кет ко. 4-нчү минут артта калды. Артта болуп көрбөгөн финалда жазып келген булар. Кайрадан оюн ортоңку чийинден жекеме-жекеден башталат. Шот 1-1. Каракулжа Алай командалар оюн көрсөтөт атат. Birinci bölüktün 5. minutası артта kaldı. Каракулжа Алай. Алай, сау. Алтынбек, а? Ortada jekeme-jekede Каракулжа командасында 5-ci қатар санында ойын көрсөтүп аткан Алтынбек, алдында минген аргымагы Суусамыр, анын каршылашы Алай командасында 3-cü қатар санында ойынды көрсөтүп аткан Садык уулу Бектурсун. Төрттө ким? Четиге берди. Адилет беле жетти? Чабуулда Каракулжа. Мына Каракулжанын чабандездери өзүн тайгазанына барып эс алып, өнөктөштөрүнүн жардамын күтүп, жолду ачканда барам деп турат. Карабайсыңарбы? Буйт кылабыз. Амунат. Үйдөн болсо, буйт кылат. Мынаке. Каракулжанын чабандезин эс алуусун карабайсыңарбы? Өнөктөштөрүнүн жардамын күтүп отурат. Бурастан келген жок, айтып коем. 6-cı minut артта kaldı çabandezler çamdagıla. Mana Каракулжа оң takım basıp көрүп атат. Жарашпай kalsa sol жака алып. Ana elder жака алып биз жака көрсөтүп мына эм чыкты чабуулга. Күйөрмандар көп болгондо көк бөрү кызы болот деп кана күйөрмандар бир сүрөп коелчу Каракулжа командасын. Чабуулга кеттик. Коргонуп аткан Алай. Oy 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 oy. Bundan çıkmay kaldı ya. Dağı bir aylanıp geçelim. Nereye koygular? Çabуулda Каракулжа. Valla 20 minut vaqt var de. Şaşpay oynaş gerek. Korgonup atkan Alay. 3 tay. (16) 12. Каракулжанын oyuncusu Mamasali Adiletke mına ol jerde salgan salımına dep 1000 so'm berip ketti. Dosunun atынан salgan salımına 1000 so'm. Çabуулda Каракулжа. Korgonup atkan Alay. Oy 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 oy. Mana. Sürüp koyuyoruz Gökbörü suyucular. Каракулжа barбы? Alaydı sürüp koyuyoruz. Zaşta kılatkan Alay. Alay. Korgonup atkan Alay. Çabуулda Каракулжа. Salım. Birinci bölüktün 8. minutasında. Salım salgan. Gol götür koğulaç. Kaçıncı nomer? Muko. Каракулжанын 12. nomerdagi oyuncusu Amantur mu? Amantur. Amantur 12. qatar sanındağı. 8. minutu artta kaldı. Ya jargıla. Каракулжанын oyuncusu Adilet, sen her bir salgan salımına 1000 so'mdan eken. Jolbors деген dosumun atынан. Kayradan Каракулжа çabуулda. Alay komandasının baleyçikleri. Barmız mı? Каракулжа çabуулda.
Salım. Alisher üstü safta çıkarış gerek de. Ayda ekan ha? Alisher. Nima? Hazır salgan. 11 qatar sanındagı Alisher eng jaş oyuncu eken. 2001-жылы төрөлгөн. Минген аргымагы Каракуш. Adil ekan ha? Bo'ldi bunara? Sansoq. 9-minut artta kaldı. Karagulca Alay komandalar oyun ko'rsatadi. Eki davay. Yelchi. Yana putor qoldi baba ya. Yaxshi bo'lib qoldi-ra. Ha boykanım bu. Ha, Başka at boş gerek. O çoğunken. cho'ng bilan. O çoğunken. Karagulca Alay komandası betleşip Karagulca komandası 3-1 esebinde aldı da birinci bölük. Eki ekan ha? Çavulda Karagulca Lap eki. korgonu atkan Alay. Tak. Paydaş gerek. Ne demedin? Oy Alay'dın komandasındaki oyuncusu ulaktı julup alıp ay. Çavulga jönödü. Karagulca korgonu atat. Ay. Ayda aşerden. Affet. Dilega olsaydı. Dilega canlasın. Çavulda Karagulca korgonu atkan Alay. 11. minut artta kaldı. Kim ne? Tenglik tamamladı. Biz de. 11. minut artta kaldı. Ödünkü çiğinden cekeme ceke. Dikkat et. Bir kişi. Ara uçtu çürük çürüyor. Yok erkeğiyle kalkalım ya izi gelir. Ya ondan katı üstürdüm ha. Erkeğiyle mi? Cekeme ceke. Karagulca Alay komandaları bekleş otat. Ko'rmay qoldi. Karagulca komandasından cekeme ceke oyun ko'rsatgan 5. qatar sanındagı Altınbek, Mingen argımagı Susamır. Anın karşılaşı Alay komandasından cekeme ceke oyun ko'rsatgan 3-1. 7. qatar sanındagı Koçkorbay oğlu Hazret Ali. Ne bir drone yok kapımdan. Cho'chib bor be. 12. minut artta kaldı. Para sırıp gitti. Üst tepesi böyle. 4 50 daha bak bunlar yedi. Ah çirkin. Şaşma hem vakit et gör. Çavulda Karagulca komandasından 7. qatar sanındagı Adilet senin her bir salgan salımına 1000 so'mdan dosun koyup oturat bu yerde. Çavulda Karagulca korgonu atkan Alay. Vallahi korkunmayam kaldık he. Ayağım taşta. Şaşma. Hadi. Kim? 13. minut artta kaldı. İşte hemen ara. Adilet 7. qatar sanında Karagulca komandasından Saç takılı oynuyoruz ki. 13. minuta da bir salım sallıp dağ komandasını aldığa sürüp oturat. Bu geçe oral çıkamız da. Sırada. Yerim tutkenden duyulağız da. Alt alttan iki atlar bölü vardı. Alt altı bölü vardı. İki giren. 12 altıdan bölü vardı. Kalagan çapmaya kaldı. Karagulca komandası menen Alay komandası kez gelip 3. orun için oyun ko'rsatып atat. Normal ne bırak? 13. minut artta kaldı. Ulağa 4-1. Al para var. Aman korkunç. Kayradan ödön küçüğünden cekeme ceke Karagulca Alay komandaları 3. orun için oyun ko'rsatып atacak. Gerek olsa dereyin. Gereğimiz olsa saydır öğrenin. Milyonluk var. 14. minut artta kaldı. 1. bölük. Tok partır var. Nerede yani? Kulağımın başı var. Böyle kaptıracağım. Böyle kaldı. El tozlu. Senin şu internetin canı yok. İnternet ölçüğü. Yamancı internetin canı. Cekeme cekede oyun ko'rsatып atkan Bile balçıda kaldık.
Алай командасынан 3-cü қатар санындағы Садық Оğlu Бектүрсүн. Баш қалып қалды. Мында жүрек мында. Сумкада жүрек. Sen saykoz mu? Ой алды. Bayağı joğol uçun aldı. Sen bergen joğol. Bistiriyor bu? Üç beken? Üç tane. Bayağı olsun ben de. Onu yedi bilmedin mi? Каракулжа командасы чабылды. Ana bistır eken bilmiyor. Ha bistır eken. Алай коргонуп атат. Каракулжа чабылды. Kimde ahatta o? Ой, алай катты коргонуп атат. Каракулжа чабылды. Bak arkadan ses geliyor. Öteki oldu. Saldı. 4-1. 4'te bir şey var attır. 16-cı minutada. Kaçıncı qatar san? Versen hem olgulayım. Hiç karan. Karakuljadan 4-cü qatar sanda Akatbek mi? Akatbek 4-cü qatar. 16-cı minut artta kaldı. Birinci bölük Alay Karakulja komandalar betteş otat. Biri ortadan 100%. Böyle. Tutkulu bana özlem veriyor koy. Demi karasın. Ulan oşulan cıgıvanan tınıştı. Bunun oyunu var mı? Sürekli süzükülüyor atıp tutan cengişti de. Her gibi otarıp başını. Zamur benim başım. Boşta itleri küçük. Sera. 17-ci minut artta kaldı. Karakulja çabıldı. Alay korgonu atat. Ay. Salım. 17-ci minutada 10-cu qatar sanındağı Sabırbek mingen argımağı Habib bir salım sal komandasını aldığa süredi. Karakulja Alay. Tilek var. Tekit sasaplaqlar çıgarat endi. Ya. Göngülü yaş ballar var. Tilek öz çıgata salım salam dep. Qarap bize. Alay'dın baleşleri barımızda bir sürep koyulu komandanı kana. Жалағыдық жо. Onun akırını aytayın. 6-1. Жақсы ойын көрсетеді. Қана Алай командасы bir sürep қана. Güyermanдар. Karakulja barmız mı? Karakulja. Karakulja өрінде отырады ғой қол çapпай. 18-ci minut artta kaldı. Бұл ең birinci bölükte. Көкбөрінің ең қызықты bölüгі 3-cü bölükte olur. 3-cü tayımda. Çavulda Karakulja, korgonu atkan Alay. Alay mıқты korgonu atat. Karakulja Çavulda. Vay. 19-cu minutada birinci bölükten 9-cu qatar sanındağı Medetbekov Eldiyar aldında mingen argımağı Zalatoy bir gol çapıyorlar. 7-1. 7-1 mi? Ongo jetkir ona. 20 ağıllar senin. Akırkı minuta gitti. Akırkı minuta Karakulja Alay komandaları. Jönne jirat. Alo. Assalamu alaikum. Qanday? Yaxshi sekeseder men baylab olsin do'stimni. Boshim chiqmay ko'rmayman. Sal altdan bo'ladi o'ynaydi. Altdan Çavulda Karakulja. Oy.
Алай чабуулга чыкты, Алай. Алтаттан бөлүп алып ойнойбуз дейм, экөөбүз. Аттарды. 5, 4, 3, 2, 1. Стоп. 7-1 esebinde Karagılca. Aldı da. İkinci time başladı. İkinci time gitti. Başka sal. Эки команда тең. Мындай ушунча элди сыйлап, чыныгы жүрөгүңөрдөн оюн көрсөтүп бергиле. Эртең эле Нооруз оюндары болот. Биз күйөрмансыз, бул көкбөрү эмес. Силер ушундай оюн көрсөтсөңөр, кийинки оюндарга эл келбей коет. İkinci time başladı. Karagılca, Alay komandalары 3-cü orun жүзүн оюн көрсөтүп атышат. Кайрадан жекеме-жеке өдөңкү чийинден башталат. Yorulursun, gelip ketsin de bile. Акжол, тездет, анандай туруп алгандарга давай штраф бер. Тездет бардыгына. Öyle kalbaysın. Ой, мээрде аламан чабыш бар, финал оюн бар азыр бул жерде. Тездет. Ова ертең ошо оюндан кийин ошо тепе сурап аттар көрүштү ойнойбуз деп. Ова. Кайрадан ортодо жекеме-жеке Карагылжа командасынан 5-ci катар санындагы Алтынбек, алдында минген аргымагы Суусамыр. Ne ulak çalsana. Sen ergen zatırın. Yok, eskiden 88'de çağırdı dedim. Ayda koyun koyacağım. Ортодо жекеме-жеке 5-ci катар сандагы Карагылжа командасынан Райымбек уулу Алтынбек, Суусамыр деген аргымагы менен оюн көрсөтүп, анын каршылашы 3-cü катар сандагы Садык уулу Бектурсун. Чабуулда Карагылжа, коргонуп аткан Алай. Чабуулда Карагылжа, коргонуп аткан Алай. Карагылжа Алай. Карагылжа чабуулда. Салым 8. Экинчи бөлүктүн 3-cü минутасында. Сураса бербейт го. Салым салган номер канча? Улакчы кол көтөрүп койчу. Рысбек Улубек болот. Уақыт кеңири. Sekiz bir esevinde oyun жүрүп атат. Чабуулда эки команда бирдей. Ana ne token? Biz getiriyoruz onu. Bunu şimdi bitiyor attım putum. Olmaz. Ne nazerim yok. Kayradan ortada jekeme-жеке Özgün Karagılжа komandası. Alay Karagılжа çabуулda ketти. Karagılжа çabуулda Alay korgonup atat. Çabуулda Karagılжа. Karagılжа çabуулda korgonup atkan Alay.
Al oldu ha? Gördün mü? Bir geç. Menden жақсылай кетті. Nima жерде емес пе? Nima жерде емес? Şu görgенбіз. Нормально болды. Qayradan ылдыйкы чейинде жекеме-жеке Каракулжа Алай командалары 3-орун үчүн ат салыш өтүп, оюн көрсөтүп 5-минут артта калды. Çavulda Karakulja. Çavulda Karakulja. Korgonu atkan Alay. Kana Alay'dın görmendari barımızı bir kol çağıp koştup koyalım. Çavulda Karakulja. İyi atçı oldu. Mukun atı be. Gözlerine çekiyor. Oy qarab qo'yg'lar, skor kerak emasmi? Javon Dezar, sudya. Kime? Muku? Eki. Qattiq qoldi u. Jo 20 minutdan 3 time o'ynaydi. Ne, o'ynaydi. Skor bo'ldi, kerak emas. Çavulda Alay, Qorgonu atkan Karakulja. Kana eki. Oy, eki oyuncuны azgırıp öteler Alay'dın oyuncusu. Karakulja'nın eki oyuncusu iki jagынан karmap. Karakulja Alay. Buyur beyta. Kana gitti. Out. Qayradan ödönkü çiğinden jekeme-jekeden oyun başlalat. Oo, salatay dayandın lan. Qayradan jekeme-jeke. Qarasın atlar yaman demal deme. Keçet hem de oynuyor. Ek oyun oynuyoruz oldu. Ova, finalga sıraza. Özgönde aşınday oldu da. Ek oynuyoruz. Ha, jеңилбеш керек экен да сончун а? Çavulda Alay. Karakulja Çavulda. 7-ci qatar sanındağı Salım. Adilet. 2000 bol kaldı. 3000 oldu. Adilet senin şotuna 2000 so'm düştü buna. Gelip alıp ketesin oyun bitkenden keyin. İşte bize olmasın. Kulakçı olmasın diye. Stiker asma koy. Kesin. Şot kapta işte değil. 9-1 oldu ha. Bir saldırıp kaldı abi. Ana. Alay gitti Çavulda. Çağıt baytı. Alay Çavulda. Hadi out kinde. Jekeme-jeke. Oturuyor götün talvadı mı? Qaraysın ya. Ha? Qaraysın. Qarab, söylep tursan berey. Akırkı minuta gitti. İkinci bölüktün. Karakulja ber da. Çavulda Alay. Korgonu atkan Karakulja. Beş, 4, 3, 2, 1. Stop. Salım.
Алай командасынан 12-ci қатар санындағы Надырбек bir салым салып командасını алдыға сүрей баштады. Есепті қысқартып. Қарағұлжа авайлағыла есепті қысқартып баштады. Алайлықтар 5.000-ден алып. Мынау қайсы команда мына тұрғандар шыққылашы полядан. Шыққыла мына тұрған қайсы команда шық. Ойын болады, мына ат жетелеген қаяқ. Жоқ, ат қармаса нараққа бесте тұрбай. Çavulda alay қорғанып атқан Қарағұлжа. Қаналайлықтар бармыз ба? Салым. Ой. Салым. Алайлықтар сілер тез-тез сала баштадыңар, стапқа түшіп кетті. Әрбір салған салымыңарға 1000 сомдан екен. Акимден атынан, алай ойын акимін. Hazırkı salım salgan kaçancı nomur? Kaçancı nomur saldım da alaydın görmünden hazır. Kol götürüp koycu 5 ha? Bekbol. Karasu komandası çıkılay polyadan. Oyun boladı çıkay tez ayda atığa çıkılay polyadan. Қарағұлжа алай командасы мықты ойын көрсетіп отыр. Алай чабылды. Қарағұлжа қорғанып отыр. Санча шыққыла ойын болып отқандай полядан. Бірөсі талстопқа жанжыратты. Çavulda Қарағұлжа. Ақжол, форма жоқтап мияқта жалып шудатана 5 форманы қарап қойшы өзің. Бұдан кейін ең ұшыл күйермандарға қызықты болған ат жауыш болады азыр. Қанша километрлер? 15 километрге. Bir ат жауыш болады. 15 километрге. 8 күрік айланады. Нашыл жерде ұшыларды қолдап тұрауыздар мына. Ат жауыштан кейін бүгінгі ұшыл турниріміздің жиынтықтаушы ең қызықты беттеш Özgün komandası менен Қарасу командасы birinci месттен талашады. Не бойынша? 20 дейсіз бе? 6 сүйі? Қанша? Ондай алсақ болады? Çavulda Қарағұлжа. Наға көнеді. Айтыңчы, не дейткен? 2 камера тартышыңыз керек. Аламан бұ? Қарағұлжа Çavulda салым. 1 камера. Қарағұлжаның капитаны Турдыев Тілек birinci қатар санында Минген Арғымағы Сүлік 5-ci minutada bir salım salып командасының алдыға сүреп атады. Сұрайды да, ё-мое. Bir жол салды өлі? Көрінді оқшайды? Кән ұстал беріңші? Қачақ құшайды. Кәтіғаланда паспортал көрінбей қалсын, мүмкін жарықты. Рапсқа дерді, капитан команда. Шілдесіне аздағын салдық қой. Қарағұлжа алай командалары беттеш отады. 3-ші орын үшін есеп
Karagulca komandası aldıda 13 esebinde Karagulca aldıda. Kayırdan ortamkı çiğinden cekeme ceke. Alay Karagulca komandaları betteş otat. Oyundun 6. minutası artta kaldı. Çıktıra. Karagulca komandası üstümdü kılıp cekeme cekede çavulga çıkıp atıp, özgön korgonu atıp, alay. Birinci orunga özgön menen Karasu betteşet. En kızıktı oyun. Aklıma basmayla çıkıp oldu be. Tamam Verem dediler de. Veriyorum ya. Kayrel ortada cekeme ceke, Karagulca alay. Karagulcadan da 5. Katar sanındağı cekeme cekede oyun görsetken Altınbek 2000 жылы төрөлгөн, алдында минген аргымагы Суусамыр. Коргону аткан алай. Чабуулда Карагулca кеттек. Karagulca çabуулда. Ana oraya cihanda ayte. Karagulca çavulda. Uy. Oy aylanıp başkadan jönödü go. Eldin barını alakısты артқа таштап, өнөктөштөрүн карап. Alisher biraz. Çavulda Karagulca. Korgonu atkан алай. Мыкты коргону аткан алай. Çavulga Karagulcadan 11. Katar sanda Alisher. En jaş oyuncu 2001 жылы төрөлгөн кол чабып койгула. Karagulcanın en jaş oyuncusu. Korgun atacak bizler ha? 2001 жылы төрөлгөн 11. Katar sanda oynoyt. Mingen argымагы Каракош. Кетtim özün тайгазанда бар эс алып, чай ичип, өнөктөштөрүн карап келеттим бул. Мына жаш болсо дагы тажрыйбалуу oyuncu. Акыркы минута кетти. Акыркы минута. 10 бер татта. Aytdım bu. Ayda akırkı minutada bir ayda kaç. Акыркы минута Karagulca çabуулда. Ай, канте колдоп турабыз, күйөрмандар. Кана Karagulcanын колдоочулары барбы? Бирөө эле калыптырды. Karagulcalıktарды уктум мен уже ашка кетишти деп. Алай барбызбы? Алайлыктар 4-нчү месте кадап приз бар деп билип калыптыр. Hakimden 10 mingini alıştı. 5, 4, 3, 2, 1, stop. 11, 2, ne öyle? Adilet Karagulca. Mınау салымдагы акчаларыңы алып кет, биз алып койгонбуз. Кең бата бериң, абияка 2 миң. Омен Аллах Таала мардайым колдосун. Bileğeden güç ketmesin, yüreğinden iman ketmesin. Kamçılar жерге düşmesin. Ardayım Kırgız bayram büyük kötörgön. Kırgız el üçün